Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabasuhuje inshuti bakunze b'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Ibiyaga ni bimwe mu bidukikije bifatiye runini isi dutuye kuko bibumbatiye urusobe rw'ibinyabuzima biba mu mazi kandi bifatiye runini ubuzima bwa muntu dore ko ari byo soko y'amazi ku isi. Birumvikana rero ko kubungabunga ibiyaga ndetse n'inkengero zabyo ari ingenzi kandi biri mu nyungu za buri muntu. Mu Rwanda habarurwa ibiyaga karemano 28 biri ku buso bungana na kilometero kare 12,819, ni ukuvuga hafi 1/2 cy'ubuso bwose bw'u Rwanda. Hashingiwe ku kamaro k'ibi biyaga, Leta y'u Rwanda yashyizeho amategeko n'ingamba zo kubibungabunga bikubiye mu itegeko ryo kubungabunga ibidukikije ryuzuzwa n'iteka rya Minisitiri nomero 007/16/01 ryo kuwa 15 Nyakanga mu 2010. Muri iki kiganiro turarebera hamwe uko inkengero z'ibiyaga zibungabunzwe mu Rwanda ndetse n'uko umuntu akwiriye kwitwara mu kubungabunga inkengero zabyo. Ikaze. Nabikomojeho ko ibiyaga bifitanye isano ya hafi n'ubuzima bwa muntu ku isi. Umuntu akoresha amazi arimo ava mu biyaga no mu masoko bibyara ibinyabuzima biba mu mazi nk'amafi bikungahaye ku ntungamubiri zigira uruhare mu kubaka umubiri w'umuntu. Urusobe rw'ibinyabuzima biba mu mazi nk'amafi, imvubu, ingona ndetse n'ibiba mu nkengero zayo nk'inyoni n'ibindi ni ibyiza karemano bituma ubukerarugendo bwinjiza amadovize. Byongeye kandi ibiyaga bibyara imvura itunga ibihingwa bigatanga umwuka usukuye, bitworohereza ingendo mu buhahirane. Amazi yabyo cyangwa gazi iba muri bimwe yifashishwa mu gutanga ingufu ndetse yemwe bigafasha mu kwidagadura. Ni ngombwa rero kubungabunga amazi y'ibiyaga ariko by'umwihariko inkengero zabyo. Akamaro n'ubundi ko kubungabunga za nkombe z'ikiyaga, ibi ngibi bijyaho twarebaga n'ubundi akamaro ikiyaga gifitiye muntu. Ni umuntu warebwagaho, ni umuntu wari urimo kugirirwa neza, ariko n'urusobe rw'ibinyabuzima. Haba hagamijwe kubungabunga n'ubundi cya kiyaga n'ibinyabuzima birimo. Niyo mpamvu habungabungwa za nkengero z'ikiyaga, ni ukugira ngo cya kiyaga tukirinde kwandura, tukirinde kuba cyahumana, kuko kibitse bimwe navuga ko ari ibiribwa ku bantu, ariko kinatuwemo n'ibinyabuzima n'urusobe rw'ibinyabuzima tugomba kubungabunga. Rimwe na rimwe tuba tuzi akamaro bidufitiye cyangwa se tutanakazi. Ku ikubitiro, Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko rigena politike yo kubungabunga ibidukikije. Iri ryuzuzwa n'amateka atandukanye arimo iteka rya Minisitiri nomero 007/16/01 ryo kuwa 15 Nyakanga mu 2010 rishyira inkengero z'ibiyaga mu mutungo bwite wa Leta nk'uko ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije kibisobanura. U Rwanda navuga ngo rwashyizeho uburyo bwo kubungabunga ibidukikije, harimo n'izo nkengero z'ibiyaga. Iyo tuvuga inkengero z'ibiyaga tuba dushaka kuvuga n'ubundi ubutaka busobanurwa mu iteka rya Minisitiri, ni iteka ryo kuwa 15 Nyakanga mu mwaka wa 2010 rigena uburebure bw'ubutaka twita ko ari inkombe z'ibiyaga n'imigezi. Iryo teka rero rya Minisitiri mu ngingo yaryo ya 2 rivuga ko rigena uburebure bw'inkengero z'ibiyaga ndetse n'imigezi, bukavuga ko metero 50 uvuye ku nkombe z'ikiyaga ndetse na metero 10 uvuye ku nkombe z'imigezi bushyirwa mu mutungo rusange wa Leta. Ubwo butaka rero bukaba bubarwa uhereye kuri za nkombe z'ikiyaga, ariko harebwe hagendewe kuko
igihe hagiye habaho imyuzure uko yagiye isimburana, aho amazi yagiye agarukira kure hashoboka, amazi aho yagiye agarukira, aho niho babarira inkengero z'ikiyaga, bakabara ngo metero 50 uvuye kuri hantu kuri za nkombe, hahandi amazi yagiye agarukira, uhavuye ukabara metero 50 usubira inyuma. Ubwo butaka nibwo tuba tuvuga, nibwo nkombe z'ibiyaga. Iri teka rigena ko ubutaka buri muri metero 50 uvuye ku kiyaga bukomye, bityo bibujijwe kuhakorera igikorwa icyo ari cyo cyose, cyaba ubuhinzi, ubworozi cyangwa ubwubatsi. Gusa kubera gushaka inyungu bwite za muntu, hari bamwe birengagiza aya mategeko bakirengagiza inyungu rusange z'ibiyaga. Nyamara hari inzira babinyuzamo mu gihe umuntu ashaka gukoresha inkengero z'ikiyaga, dusobanurirwa n'ikigo REMA. Nk'uko nabigarutseho, rya teka rya minisitiri ryo mu mwaka wa 2010 muri Nyakanga ku itariki 15, ingingo yaryo ya 4 ivuga ko ubutaka bw'inkengero z'ikiyaga bukomye. Iyo tuvuze ahantu hakomye tuba dushaka kuvuga ko aho hantu nta n'icyemerewe gukorerwamo. Ariko nanone ikavuga ko minisitiri w'ibidukikije ashobora kuba yatanga uburenganzira ku gukoresha za nkengero z'ikiyaga, ariko mu gihe wa muntu ibyo arimo gukora biganisha ku kubungabunga cyangwa se kurengera ikiyaga, y'amazi y'ikiyaga, cyangwa se inkengero z'ikiyaga, cyangwa se akamuha uburenganzira bwo kuba hari ibikorwa bimwe yashyiramo mu gihe byasuzumwe bikagaragara ko bitangiza ibidukikije cyangwa se bitangiza ubusugire bw'ibinyabuzima, bw'urusobe rw'ibinyabuzima buri muri y'amazi. Icyo gihe rero ariko nanone iyo ngingo inategeka ko hanakorwa inyigo nsuzuma ngaruka ku bidukikije y'uwo mushinga w'uwo muntu. Magingo aya hari byinshi bimaze gukorwa mu kubungabunga inkengero z'ibiyaga, na cyane ko Leta y'u Rwanda yashyizeho umurongo ngenderwaho ndetse ikanatanga inshingano zo gukurikirana iyubahirizwa ry'amategeko agenga ibikorwa byo kubungabunga izi nkengero ku nzego zitandukanye. Izi nzego zirimo iz'ibanze, kandi bamwe mu bazigize bagaragaza ko bakataje mu gufasha abaturiye ibiyaga kubibungabunga muri rusange, by'umwihariko inkengero zabyo. Dutumiza inteko z'abaturage tukazishishikariza yuko n'ubundi bagomba kugira kubungabunga, mbega kwirinda guhungabanya ikiyaga, dore ko n'ubundi iyo baje bakacyototera hakagira abahinga impande yacyo, ni ukuvuga ngo bya urusobe rw'ibinyabuzima birimo bibasha kugira bibasha kubaho nabi. Ubwo rero tubigisha muri urwo rwego, tukavuga tuti mwirinde hatazagira umuntu uza guhinga hafi aho ngaho nyine. Habaye gusansiriza abaturage bafite imirima kuri Muhazi, takwinga inkengero za Muhazi atarenze za metero zagenwe na REMA, kugira ngo byabitaka byajya muri Muhazi byo kutongera gusubiramo. Mbe yabaye ikibazo cy'umushoramari ashobora kubaka ahegereye Muhazi, inzego z'ibanze za hasi zibasaba kujya ku rwego rwo ku murenge ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi, akaza akareba ikibazo gihari, akabasobanurira, akamubwira uburyo agomba, uko itegeko riteye yarikurikiza, akazana icyemezo yahawe na REMA. Birakwiye ko Abanyarwanda basobanukirwa n'amategeko n'amabwiriza bigenga kubungabunga inkengero z'ibiyaga. Ariko icy'ingenzi kurusha ibindi ni ukumva impamvu buri wese akwiriye kubungabunga izi nkengero. Bamwe mu baturiye ibiyaga mu Rwanda bavuga ko batangiye gusogongera ku byiza byo kubibungabunga. Nkurikije uko nabonaga mbere, ubundi hano hantu hose harahingwaga, hano hahingwa nta cyatsi wapfa kubona. Kuri kugezamo nk'ahara muri metero zingahe, hari aho bahingaga ubona harimo imigende bahinga rwose. No mu by'ukuri igihe cyose wabonaga amazi asa nabi, ntekereza ko n'ibirimo byabaga bitameze neza. Ariko aho ibyo bintu biviriyeho byo guhinga hano hafi y'amazi, ubona amazi aba asa neza, ibinyabuzima nyine urumva nabyo biba bimeze neza. Ubona abantu benshi, hari amakoperative
bararoba, ushaka ifi uragenda ukajya kuri koperative ukabona ifi. Ariko mbere ntiwashobora kuba wavuga ngo ifi ndayibariza hehe. Bigaragara ko nta wabashaga kuba yaroba wenda ngo abone ifi zitarabonekaga. Twubahiriza amategeko nk'uko babidusaba, badusaba kwirinda nyine kugira ibintu by'ibikorwa bindi dushaka gukorera ahangaha, nk'ibyo bintu byo kuba twahahinga n'ibindi byose badusabye, tugerageza kumvira ubuyobozi. Zina metero 50 abantu bazitoragamo, hanyuma amazi y'inzu agasenya ikiyaga no kuhahinga, nabyo bigatuma ibiyaga byangirika kubera ubutaka babaga bangirije bwegereye ikiyaga. Ubu ngubu nta kibazo kuko za metero 50 zagiyeho bagakoreraho ibitagisenya. Inzego z'ibanze turakorana cyane kubera yuko batwereka ibyo tugomba kuhakorera, ari ukuhatera ubusitani bwiza kugira ngo na bya binyabizima bibone icyabifasha. Inzego z'ibanze zidushishikariza kuhashyira ibyiza nyaburanga aho kuhahinga. Inkengero z'ibiyaga zikwiriye kubungwabungwa kuko kwangirika kwazo gushobora kwangiza ibiyaga, ibinyabuzima bibibamo n'ibiba ku nkengero zabyo muri rusange. Ariko se mu buryo rusange inzego zose zisabwa iki mu kubungabunga inkengero z'ibiyaga? Ikigo REMA kirabigaragaza. Nk'uko n'ubundi twigeze kubigarukaho, inkengero z'ibiyaga kuzibungabunga cyangwa se kurengera ibidukikije muri rusange ntabwo ari inshingano za Minisiteri y'Ibidukikije gusa, nta nubwo ari inshingano za REMA nk'ikigo gishinzwe wenda kurengera ibidukikije. Yaba Minisiteri y'Ibidukikije, habe REMA ndetse n'inzego z'ibanze, dusabwa gushyira ingufu mu gukora ubukangurambaga, mu kwigisha kugira ngo koko buri wese aho ari, aho ava akagera, asobanukirwe n'ibidukikije, amenye akamaro kabyo, ariko anamenye ibibujijwe, amenye imigirire mibi ishobora kwangiza ibidukikije. Nanone rero mwagarutse muvuga muti hari n'ababyangiza babizi bakabikora nkana. Nanone amategeko hari ibyo ateganya. Amategeko ateganya ko n'ubundi buri munyarwanda wese afite inshingano. Mu mategeko harimo ko hateganya ko buri munyarwanda wese afite inshingano zo kubungabunga ibidukikije, yaba ari umuntu ku giti cye, yaba ari amasosiyete cyangwa se bya bikorwa bigamije bizinesi cyangwa se abantu bibumbiye hamwe, bose basabwa n'amategeko kubungabunga ibidukikije. Wari uzi ko kutubahiriza intera yategetswe ku nkombe z'ibiyaga bitemewe kandi bihanwa n'itegeko ryo kurengera ibidukikije? Wari uzi ko se kubaka ikiraro cy'amatungo, ibagiro cyangwa isoko ry'amatungo ku ntera iri munsi ya metero 200 uvuye ku nkombe z'ibiyaga bihanirwa? Ni kimwe no gushyira igikorwa cy'ubuhinzi n'ubworozi mu ntera iri munsi ya metero 50 uvuye ku nkombe, byose ntibyemewe kandi bihanwa n'amategeko. Ukora kimwe muri ibi byose tuvuze ahanishwa ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi y'amafaranga y'u Rwanda 500 no kuvanaho ibikorwa bye. Nahancoreje ikiganiro ibidukikije, inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Mwibutse ko kubungabunga inkengero z'ibiyaga ari ingenzi kuko ari ingobyi ihetse urusobe rw'ibinyabuzima bifatiye runini muntu, bityo kwiyangirika ryazo rishobora kumutera igihombo nk'uko twabibonye muri iki kiganiro. Zirikana kandi ko ubutaka buri muri metero 50 uvuye ku kiyaga ari umutungo bwite wa leta, bityo ko kuhakorera ibikorwa ibyo ari byo byose utabiherewe uburenganzira n'inzego zibishinzwe bihanirwa. Ndabashimiye, naho ubutaha. Ibidukikije, inkingi y'iterambere rirambye, ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.